যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমানে কামত লগাইছে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলক আৰু তেওঁলোকে যি দৰমহা দিছে আপোনালোকে গম পালে চকু কপালত উঠিব 6500 টকা কৰ্মীবিলাকক দিয়া হৈছে আৰু 3250 টকা সহায়িকাক দিয়া হৈছে। हेलो लोगोफोर थांनाय साननैनिफ्राय गुवाहाटीया जोबोद दावराव दावसि जागासिनो दङ। बेनो जाहैबाय अंगनबाड़ी जितु माने कर्मी आरो माबा हेल्पारफोरनि धरना जागासिनो आरोना सरकारखौ प्रेसार होगासिनो दङ बिथांमोननि दरमाहा बारायनो थाखाय। बाथ्राया नंमारगौबो जोंनि आसामाव बिसोरनो बारा सेलारि होआखै। आं मिथिनाय बायदिब्ला दा निउसाव होगासिनो दङ जितु कर्मीफोरनो होदों 6000 सामथिं माबा मोनसे 6000 प्लास आरो ना 7000बो नङा आरो हेल्पारफोरनो होदों 3000 प्लास माने 4000नि सिङाव हेल्पारफोरनि आरो कर्मीफोरनिया जाबाय 7000नि सिङाव। नोंथांमोना सानना नाय दा बायदि दिनाव 7000 आरो 4000 माबायदि नखर सोलिगोन बेखिनि फैसायाथ' जेबोआनो नङा। बेनि थाखायनो बिथांमोना माने आं बिसोरखौ साबायखर माबागोन मानो होनब्ला बिथांमोना जितु तारमाने धरना होदो आङो नुबोगासिनो आरोना जोंहा आब'आबो अंगनबाड़ीनि कर्मी माबा मावो साख्रि मावो। आङो बिसोरखौ नुबोगासिनो दङ बहुत बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना धरना होबोगासिनो दङ बे गावसोरनि माबाफोरखौ लानानै समस्याफोरखौ लानानै मेइना जाहैबाय बिसोरनि सेलारिनि जितु तारमाने दा हमगासिनो दङ सेलारिनि थाखाय बिथांमोना सरकारखौ हमगासिनो दङ। आंबो सापर्ट खालामो बेखौ एफा खम सेलारियाव माबायदि नखर सोलिगोन नङा होमबा। आं आसाम गभर्नमेन्टखौ बेखौनो खावलायगोन आरोना थ' बिथांमोननि सेलारिखौ एसे बारायना होबानो जाबाय। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰি আছো কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই চৰকাৰখনে আমাৰ প্ৰতিবাদক কোনো দৃষ্টিগোচৰ দিয়া নাই। এগৰাকী অংগনবাড়ীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ বিয়লৰ কাম কৰা NRCৰ কাম কৰা পলিঅ'ৰ কাম কৰা তাৰোপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰিওটা দিশত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনোৱাকে আদি কৰি PMMVY ইত্যাদিকে আদি কৰি কিমান কাম কৰিব লাগে এখন ঘৰ সংসাৰ এৰি পেলাই। যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমানে কামত লগাইছে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলক আৰু তেওঁলোকে যি দৰমহা দিছে আপোনালোকে গম পালে চকু কপালত উঠিব 6500 টকা কৰ্মীবিলাকক দিয়া হৈছে আৰু 3250 টকা সহায়িকাক দিয়া হৈছে। 3250 টকাত আজিৰ দিনটোত আচলতে কেনেকে এটা পৰিয়াল চলিব সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেখুৱাই দিব লাগে। আজি দিল্লী চৰকাৰে 12700 টকা প্ৰদান কৰে অংগনবাড়ী কৰ্মীক, আজি 8000 টকা সহায়িকাসকলক প্ৰদান কৰে। আজি কেৰালা চৰকাৰে 12000 টকা অংগনবাড়ী কৰ্মীক তেওঁলোকে মজুৰি দিয়ে কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি হৈছে 6000 টকা দিয়ে 3200 টকা দিয়ে।